Sulu solanasang salama sita musule sia parannu sidu pakaboro lante penanda bisaran na po matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube ya kabe bahasa Toraja. Ya tu kadan na po matua la tabasa sia la ta nannu lan atu ya te dia lalamai penggauran na rasulu pasala sang pulo talu angka 32 saya lako patang pulo misa. Penggauran na rasulu pasala sang pulo talu angka 32 saya lako patang pulo misa. Apa dolo la tabasa sia tanannung tu kadan na puang mai komi tamas sambayang. Tangan tore kikure sumanga tu dio napak kaboro mi opuang. Kikure sumanga tu dio nakadipak dean nakasalangki. Lan sangan na puang ki puang Yesu. Sia kikure sumanga duka teme mintu pak kaboro mi mama semi. Tangki kembak kireken. Atu ya te opuang laki pamanasa. Tu dio nakurean sumanga ki ulen dui. Tu dio nakadami laki basa sia laki nanu. Apa kamu opuang pena masarlo. Tu kiran nuan la umpat udukan ne. Untandai patu borongna. O puang mak kadamo komila ko kami ipasadia tu penangki sia katuangki la orangi kadami lan sangan na puangki puang Yesu ki masambayang. Amin. Ya moto lami isan kamu suluki kumua ia tu kumua tau ia morate tu napotete anna di pa pesanan lako kalemi tu ka di pak dean kasalan. Putole pa ia moto lami isan kamu sulu ki kumua tau ia morate tu napotete anna di pak pesanan lako kalemi tu kadipadean kasalan angka 30 karua pak basanta na di pakondi nakua katuan baru sulu solanasang tu tontong bang di pakaboro lan puang Yesus Kristus den misa tau disanga Philip Balger sanggang mo tu siya tae mo na makiguna tu buana. Tau iya to untarima pamengan bua dio mai misa baine mate mo belan na matilaka ba tu kecelakaan. Ia tu umpogao itu operasi la umpalele itu bua ia to sia usondai tu buana Bapak Philip disanga Datoro Christian Barnard. Ya moto tu kara-kara ya to tu napo banang anna di toko tu tanggal 20 kasera bulan kasera mendadi allo nani taulan lili na lino umpeng kilalai tumba melona sia kapuan na gaina tu umparakai melo itu buana batu buanta si misa tau. Sia tantu ia to namangka tu Philip untarima buah baru dio mai misa baine mate ya to tantu ya tu buah na Philip batu jantung na Philip mendadi melo mo sia ya tu penan na mendadi matoto sia ya tu batang kalena mendadi maleke sulu kaboro lan puang Yesus Kristus lamai pak basanta atu ya te tani untiroi kumua indek moto tu nani Paulus umpama leso kumua ia tu puang Yesus Kristus ia mau katuan baru tu inang si sengaran agan katuan na nenek todolona to Israel to puralendu to kumua lan puang Yesus Kristus ia tu dio na pangalu kasalamaran tu na kampai sia naranuan mintu taun na puang matua manasa kumua diganai mo batu na pamanasa mo puang matua lan Yesus Kristus tu mangka mate apa malimbangun sule anala bakke tu dosa sia kasalan na mintu taunna ya moto anna pak pakilalan ni sia na pak pangandaran ni Paulus lakwa mintu tau dio Antioquia to na atu ya to dikua anna tontong tu matangkin sia daan na mendadi to untiro rokko kadan na puang matua tu tau ia to mai dio Antioquia siulu kaboro lan puang Yesus Kristus ia ke ulolangi ke katuan takialo lan kamengkolan lako pak porena puang matua lan puang Yesus Kristus ia mau tanda mana sana to kumua
Tua ba'ru meki sia dilolangi mo sia dikurre sumanga tu katuan kasalamaran mangka nakamasyang ki puang matua lan puang Yesu tu mangka ulla bak mintu dosa sia kasalanta. Anna sorongan ki tu katuan ba'ru. Ya kelan attu pura lendu nenek ki usoyanan katuanta. Butung to tang umpat mak patongan lako puang matua sia nenek bang. Tapogao tu tang naporen na puang matua. Susi pak pagadaran na Paulus lakoton na puang dio Antioquia atau Timote. Tendu kamoto ya tu kadanna ya to rampo duka lako kita atu totemo. Kumua la tontong takurre sumanga tu kadila bakanta dio mai kamatianta belan na dosa. Anta tuo ba'ru lan kameng kaulan dio na penaan tameng kaula lako puang tanga tameng kaula lako puang kadanta meng kaula lako puang matua sia mintu penggoranta mintu agan katuanta la meng kaula lako pak porena puang matua. Amin. Tamas sambayang. Ada imo kan ni siapa matoto mo kan ni opuang. La umpogao itu dio nakadami mangka mi papisanan lako kami to Timote. Dikua ki tontong bang mengkaola lako mintu pak porayan mi. Tanda manasana kumua ki kurre sumanga tu dio nakatuan ba'ru mi pak kamasian lako kami. Angki tuo ba'ru duka lan puang Yesus Kristus. Mas sambayang kan ni mak kurre sumanga kan ni mati kalemi o puang matua do surga lan sanganna puang Yesus. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua. Tontong bangki la umbagi siala unsubscribe ite kadan na. Puang matua lako kita solanasang. Kurre sumanga puang tontong umpasake komi. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.